Katubaye ikaze aho muri benshi cyane ku migabane y'isi igiye itandukana. Turabizi kuko abantu benshi bafite amatsiko yo kumva amakuru y'akarere ka Minembwe cyangwa se muri territoire ya Minembwe. Uyu munsi rero turi kumwe n'abayobozi mumaze kubona muri kamera zacu. Mwawe ikaze rero gukurikirana amakuru y'akarere uko kaba gahagaze kuri uyu munsi ndetse n'abashyitsi babagendereye akarere kuri uyu munsi. Tubaye ikaze rero kugira ngo mwumve abashyitsi bagendere muri kano karere ni bande kandi na mission yabo yaba ari yihe. Ndagira ngo tutabatindiye abayobozi bacu tubaye ikaze. Yego, ndagira ngo abantu benshi barabamenyereye barabazi, ariko kandi ni byiza ko wenda mwabibutsa ku mazina, wenda hari n'abatabazi kuri uyu munsi. Je nitwa Kwerere Makomashar, administrateur. Murakoze cyane. Colonel Kamasa welcome, chef d'état-major wa FRP twirwanya. Murakoze. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire mu kiganiro indani. Uyu munsi rero twashatse kubaza kubijanye n'umutekano w'akarere. Wese umutekano wa Minembwe waba wifashe gute kuri uyu munsi? Turi kumwe na Colonel kuko avuye kubivuga, turagira ngo atubwire uko umutekano waba uhagaze kuri uyu munsi. Umutekano wa Minembwe urahari, ariko ntabwo uhagije kubera ko n'uyu munsi tuvugana babyukiye ku bitero by'amadrone mbese n'ibirunga biremereye muri axe ya Kwenzero na axe ya Mukoko. Nanone isa n'icyumweru gishize ku minsi 16 wari umunsi w'iyinga. Kugeza n'uyu munsi tuvugana iki cyumweru cyose cyaranzwe n'ibitero bitandukanye mu turere dutandukanye, yaba axe Minembwe, yaba axe Mikenge, yaba axe Bijombo ndetse na Gahoro, aho hose hagiye haba ibitero. Ariko uko byabaye kose twagerageje kwirwanaho, mbese n'ubundi umwanzi twakomeje kumusubiza inyuma kugeza n'uyu munsi wa none. Yaba ibitero by'amadrone n'ibindi byose twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubashe gushakira abaturage bacu umutekano. Murakoze cyane. Turagira ngo tubaze iki kibazo, ese ibi bitero by'amadrone ndetse n'intambara yo hasi, amasasu arimo kumvikana ndetse n'amabombe, ese ibi bitero byaba ari bigabwa ku ngabo zanyu gusa cyangwa biragira no ku baturage n'ubundi aho abaturage batuye? Biragira no ku baturage kubera ko tuvuze muri axe ya Minembwe, ni ukuvuga ko nimba abaturage baragira inka bagahinga no mu bibira za Mukoko n'ahandi. Nanone inka z'abaturage ziri muri ya bice hafi na Kwenzero, kimwe na za Mikenke n'ahandi hose tuvuye kuvuga turazisangiye twese n'abaturage. Kandi twe n'ubundi nibo baza bari cible, twe turabitanga gusa nyine nk'abo turashinzwe kurwanira abaturage, ariko cible n'abaturage. Murakoze cyane Fande. Hanyuma nanone abantu baba bibaza ese ibyo bitero n'ubundi byaba ari iby'abandi cyangwa se n'ibandi babaga babitero? Abatoga babitero ni amakoalisiyo atandukanye. Abambere ni FARDC, nanone ku bufatanye na FDLB, aco gisirikare cy'u Burundi, bafatikanije na FDLR. Ko FDLR zabaga hitwa za Hewagora, za Kirembwe, kwa Kagembe n'ahandi, zose zarazamutse ubu ziri muri bino bice. Nanone bafatikanije n'abazalendo. Hanyuma ndagira ngo uyu munsi ko muvuga ibi bitero biri kuza ku baturage ndetse bikaza no ku ngabo zanyu, ubu ngubu muratekereza ko ari iki cyakorwa kugira ngo Minembwe ibone umutekano uhagije? Fande, ikintu cya mbere cyakorwa ni uko amasezerano agize igihe asinywa yubahirizwa no guhagarika ibitero. Icyo ni kimwe cya mbere cyakorwa. Icya kabiri ni uko abantu bagomba kugira ubushake, cyane cyane abo bose twavuze nyine baduhuriraho kutwica, cyangwa tukazana amahoro. Icyo cyanze birasaba ko twebwe abaterwa tubasha kwibumbira hamwe, tukongeramo imbaraga n'ubushake kugira ngo tubashe gukumira ibyo bitero. Urakoze cyane. Hanyuma Fande, kugeza kuri none turabizi kuko
mwigwanaho kuko mwagiye mubivuga mbere mugenda musubizaho ibitero mwagabweho kugeza kuri none niki musaba leta cyangwa se icyo musaba leta kuki itacunga byaba biterwa n'iki aho uburambe muzabitubarizaga n'ibyo abanyamakuru kubera ko tuzi ko twebwe nyine twasabye ko leta igomba kuduheza amahoro ariko kugeza uno munsi wa none ntayiraduheza turabatumye none baje ko batubariza impamvu bataduheza amahoro. Yego bande abaturage bagenda bumva amadrone ndetse n'imbunda ziremereye nyine nubwo wenda zitegereye hano dore ko mwashoboye kubyigiza ibitero sinzi ijambo mwubizeza kuri uyu munsi dore ko bibatera ubwoba bakavuga ati wenda wa mwanzi aragaruka. Nta bindi bikomeye twabizeza kuko twabona ibiruta ibyo bagiye babona wenda bigomba kubaramo icyizere twebwe turacyari kategorike kubarwanirira icyo ngicyo kandi n'ubundi tubasaba guhumurika turacyahari ku bwabo kandi umwanzi tuzogerageza kumurwanya uko dushoboye mbese kuzageza tumugejeje n'aho aturuka. Sinzi ko twaje ku ruhande rwa administrateur ku bijyanye wenda n'ibibazo by'abaturage sinzi uyu munsi uzifashe wenda turetse umutekano ibindi bibazo bijyanye n'abaturage imirire dore ko bigeze kubura umuntu n'isabune ibintu bijyanye n'ibyo buri munsi bihagaze gute. Ubuzima bw'abaturage hano buracagoranye buragoranye cyane. Ni abaturage basenyewe banyazwe kandi batuye muri environnement aho hatari amayira badafite amayira yo guhaha nta byo kurya byinjira hano mu karere n'imiti n'ibindi byose bintu nkenerwa. Ikindi hari amazu y'abaturage yasenyutse ubu bari hanze bari mu mazu adafite ibisenge kandi imvura yatangiye kugwa abantu bari kunyagirirwa mu mazu. Nta buryo buhari bwo kubagezaho amanjanja kuko nta mayira nta masoko ahari yo kuyagurirayo n'ubasha imisumari n'ibindi byose bikenewe nyine kugira ngo abantu babashe kubaka kongera gusana amazu yabo. Rero abaturage bari mu buzima bugoye mu buzima buruhije cyane. Nta miti ibitaro nta miti bifite. Ubu amasomo agiye gufungura abana funzi nta bikoresho bafite byo gutangirana amasomo. Urumva situation ntabwo imeze neza muri rusange ku baturage. Yego tugeze ku makuru y'uyu munsi hari delegation iri hano mu Minembwe bari hanze rero bakeneye kumenya iyo delegation ni bande bari bavuye ese bari bafite iyi objective. Delegation yaje uyu munsi izanakomeza n'ejo. Ni delegation yatumwe igizwe n'ibihugu 12 zose ni ibihugu bya Afurika bari gufasha mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya CCRF cyangwa se ryo guhagarika intambara. Ubwo bari baje kugira ngo bagere kuri tere baganire n'abaturage barebe uko abaturage bameze. Baganiriye n'abantu b'inzego zose baganiriye n'abamama baganira na société civile baganira n'abashefu coutumier baganira n'urubyiruko ndetse n'ejo bazosura baganire n'izindi nzego ariko kandi banagere no kuri tere ahabereye ibibazo cyane ari nacyo twifuza ko bagenda bakareba imihana yangiritse imihana yari yarimbwemo amatrashe indake imihana y'abaturage amazu yasenyutse yarashwe n'amadrone zarashwe na za Sukhoi ni ibintu byose byangiritse hano mu karere. Turashaka ko bazava hano babibonye byose hanyuma bakamenya ko ibyo tubabwira ari ukuri. Ni kenshi hagiye haba ibiganiro byo gushakira abaturage umutekano ariko ntabwo byakunze. Kuba tubonye ni delegation no munsi yageze mu Minembwe icyizere mwaba mubafitiye kuko bugarura umutekano muri Minembwe ni ikihe?
Okay, iyi delegation siyo yo kuzana umutekano, bo baje kugira ngo babere maso abari abashinzwe ibyo guhuza impande zombi cyangwa se ibyo gushaka amahoro. Rero twebwe dufite gusa nk'abaturage dufite ibyo dusaba ko tugomba gukorerwa cyane ni umutekano dukeneye no gufungurirwa amayira kugira ngo duhahirane n'utundi turere, abantu baje ku masoko, activities zikomeze nk'uko bisanzwe. Naho ibyo kuvuga ngo icyizere yuko bazabishira mu bikorwa, okay, twe turabategaho turebe ibyo bazokora. Icy'ingenzi nuko twebwe tubakira tukabakorera ibyo bashaka, tukabageza aho bashaka, ibyo nizo nshingano zacu. Naho ibindi tuzareba ibyo bazatugezaho, natwe niyo masiko natwe dufite. Mu ijambo ryabo babasezeranyije mu ijambo ryabo badusezeranyije ko bazatanga amakuru y'uko basanze tere imeze n'ico, ahasigaye nabo sibo bafata umwanzuro. Abaturage ba Minembwe ndetse n'abandi bantu bari hirya no hino bashobora kwibaza ku bijanye n'aya masezerano. Abantu benshi ntabwo bazi aho aya masezerano baje kugenzura, niba yo barabaye Minembwe cyangwa niba yarabaye ahandi. Amasezerano yo bibera mu bihugu byinshi hirya no hino. Hari byatangiye kera, zahereye za Qatar, ibindi za Amerika, ibindi mu bihugu bitandukanye agenda yimuka buri gihe. Ariko ubushize yari yabereye mu Bwongereza n'andi mu Busuwisi. Hanyuma nimba byoshoboka nanone ayo masezerano, sinzi nimba ari ngombwa kuba mwubwira abadukurikiranye aya ariyo baje gusuzuma kuko yo yashizwe mu bikorwa, kuko abantu bumva ngo amasezerano ariko rimwe na rimwe ntibabe bamenya ngo nayahe. Amasezerano ni amasezerano yo guhagarika intambara. Mbese imitwe ihanganye cyangwa se impande zombi zihanganye kumvikanisha leta ya Kongo na AFC ko bagomba guhagarika intambara. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo n'ubundi twagira ngo tubaze, uyu munsi w'ejo hagiye havugwa ibitero mu mihanda itandukanye y'iyi ku Ndondo, mu gihe nanone nyine iyi delegation iri tayari kuza hano. Ese ayo masezerano mubona azashirwa mu bikorwa mu gihe leta ikayibagaho ibitero inohereza n'ubundi ayo makomisiyo aza kureba nimba ayo masezerano yashizwe mu bikorwa? Ese aho hari ubushake bwo kuba ayo masezerano azashirwa mu bikorwa nk'uko mubibona nk'abayobozi? ngira ngo nico administrateur avuye kuvuga, abangaba icyo nyine cyo cyabazanye, baje kurebera hamwe nimba ayo masezerano ari kubahirizwa. Kuko bonje bafite charge yo guhagarika intambara, ahubwo charge yabo ni ukugenzura abarenze ku masezerano nimba yarubahirijwe cyangwa nimba barayarenzeho, bakamenya bayarenzeho ni bande. Ibyo ni ukuri kandi muzo twaganiriye nabo uyu munsi zose twabiberetse, twababwiye bira twatange tubabwira namwe ko kuva dimanche icyumweru gishize leseze kugeza uyu munsi tuvugana twagabweho ibitero mu turere twose. Guhera hano mu Minembwe ibitero zagabwe za Kwezero, za Rugezi, za Sede ya Gakeke, Mukoko, zose twabibabwiye. Nanone twababwiye ibitero bya za Gikupu, bya Niposho, twababwiye ibitero by'ejo muvuye kuvuga, ubwo yaje gutera n'undi muri groupe na Bijombo. Ubwo byose twabibabwiye kandi batahanye ayo makuru. N'ejo bazogaruka tuzokomeza tubabwira ibitero tuzona bageza mugabo no ku matere tubereke ama-axe yacu. Nuko ijambo rya nyuma mwabwira abaturage ba Minembwe ryabaririye? Twebwe abaturage ba Minembwe icyambere ni ukubabwira no kwihangana. Turabizi ko turi mu bihe bibi, mu buzima bugoye, ariko icyambere bagomba kwihanganira situation kubera ko twagize ubuhanya kwisanga mu miyoborere mibi y'igihugu. Cya kabiri nanone tubakangurira twebwe gukomeza gufatana mu nda, bakomeza bakaba umuntu umwe. Iyo abantu bari mu bibazo ikiza gituma babasha kubitsinda
ni ukuba umuntu umwe, abantu bose bakomeze bihanganirane ariko kandi babe umuntu umwe. Icya gatatu, abantu bagomba guhaguruka bagakora mu masektere yose. Abahinzi bahinge cyane, aborozi borore nta kibazo, ko n'ubundi turi mu ntambara ariko kandi bose tugomba kubikora ko nta bandi baba babidukorera. Icya gatatu ni ugukomeza n'ubundi gukora ubuvugizi, ibyo nizo tukangurira abaturage. Ikindi kiri hejuru y'ibyo byose ni ugushora imbaraga mu nzego z'umutekano, abantu bose basapotinge n'inzego z'umutekano kugira ngo umutekano ugire imbaraga, amahoro abe, n'ibyo byose tugiye kuvuga haruguru bizabasha gukorwa mu buryo bufite isuku burimo n'icyizere. Murakoze cyane, reka turangirize kuri administrateur. Hari abaturage b'abanyamurenge cyangwa se b'abakongomani bagiye bahunga zino ntambara bakaja mu bindi bihugu, ariko kuri none bumva kuko amahoro yatangiye kugaruka bafite umutima wo kuba botaha. Abo bantu wababwira? Imuhira ni imuhira uko haba hameze kose, kuko n'abari hano baturage batuye hano nubwo bari mu bibazo ariko bariho, kandi no kuba n'akarere kakiriho ni ukubera ko hari abakomeje kuguma hano kugira ngo igihugu giturwe. Rero abantu bose, abaturage ba Haut Plateau batari muri Haut Plateau, twabasaba kugaruka bagataha, nubwo amayira akigoye, ariko wa mugabo yaravuze ngo nguje iwabo ngo ntibaza bamutungira itoroshi. Buri muntu azamenya uko aho yonyura agashika, kuko abantu baraza kandi abantu baragenda. Rero abantu baze tufatikanye twese kurwanira igihugu cyacu no kucubaka no kugiteza imbere. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye cyane abayobozi kwitaba uyu mwanya w'itangazamakuru ryabararitsemo, mukaba mwabyemeye. Murakoze cyane.